sarlongki rongpi arta ningkan nerke baphan arenga hu ke paso abang phuaphan sodak kang sai pivek nangji pusi sarlongki rongpi asar pisar bura atum ke hangpon kidok det al sumara tumaphan toklang pachar li dunsi doctor engineer lapen thek reset ke paman dunji aphan ninghang lapen api apotum bori bonta kidok det ajok usumara tumaphan misen school along chutoi dunji aphan pusitami barsai avedetlo lasi komadni ke thekere muchor lapen akhiadat kedo muchora hem chubidun than paripon po bon pusi oso ahem asoratum ning chithelo bonta ahem ka chubidun bek atum kachinek ke ther ke hap arenga hu ke pasupu lamki penang andolo lasonsi langlokso borsing teranga ronga mekar sing rongpi atumta kiduk wok ajok asopo sarlongki rongpi arta kijom hek ningkan nerkep auso aphan Sildharampur Rupontok bi ahem chubidunlo lapen Rupontok bi alongta misen school alongsi padun pen lo pathek popusi lamchak chipidunlo bonta Rupontok bi atum laso uso aphan kitheng kichok abang arjon along amek angpram pachiklo het anpinlo laso alama puthak dogmuka police station along anta lamhoi pidam etlo lapen also aphanta dipu medical college and hospital mati DMCH along non selang ponbomla lapuson si kibi hek also aphan kiduk bok puman kelang rempen kachene kaholo arenga hu kapasu abang puaphan sodak kang sai pibek nangji pusi osua sarpi sarbura atum kachuningri padopon nilito supolo angke nona bangge nilitum ta pupala nenge cibang bori borala ni tumda cibang lo angke nona bangge dak hospital long sini tumda nona bangge cibandela ase hospital cibandela non odang nilitum cingba sat pisap dan tanang cilang dune he non cilang bom lo kita me la non nilitum mangtala hodak penda lu ta tutang pok lo po kasi sodak kan sai ponchet nai ma ko ya lo lain nu ta phana bang hala an le pum di sita hai nali sopo phana ma lo theng te nili sopo than ge theng ye bang lage hala ene robon tok bilo ke chubi pon tala tum si chubi pon ke nili tum hanang than pon pa menang pare pa me sini tum da haw won tum manang lon to lo ke no na bang ke nang theng pira nang chok pira so yoni sini tum ta non cibang thulo ke ni tum da chigam no tum matha ba la pulo he mane ni li sohan ke charli ye phan sinai bidun lamati ni tum ke thek the joy ni sohan justice ni sohan pa thek po pa joy ni le he lang tum ba na pa thek pi po private school na pa dun pi po pulo ni te nang lon plot lo ko si ni tum ke la so pini ani matha teng mani tum matha teng pulo te so dak man sinai sai pi po nang po ya lo ni tum mai sai vek nang po aron man ke ki theng man ke ni ta tarik ta nang khan the ga de lo a thema na su na nei phong vet le reng ke su ka li lo aba tai de lo thema nang li tum an ta thek long lo amek ban an ta du lo amek kimi amek ban chiklu het lo ni binang lo dun chiklon proxy ve lang chiklon proxy pen non ko an na o so ta arta ta bi hek la ta son polo ini ke class ki ji tu si pa dun bu arta kon bag loi ko arta ke ning kaner ke vela ante la nani tum la poson se biota ke long lo je na wi so khan thing ya abirta ke lo man ke ni ri tingela pul he inglong mati masih la pene kono se thelong lo ke na tum biota ke long pen na uso khan ban se lang ik ma lang tu ke theng jo alang tum man ke ini ni tum ki bang kon bang ke la se ke lang le chini de lo sta mi po dar si thek long lo ni tum man hospital pe ni hai pon agi hospital pon pe ni ta na tum phanang lo dun dat pe na ki ken te se lang pon nang yat pon nang ko sing wa pe ni hai de nang ching bai pon lo mane ni tum dam det pen ke hospital pon na pon lo wang ta wang lo par ke hadak pe na pu ke reng kuli pulong snai pon ji pu ya le he ke non bang ke dak snang wan den lo jo ri ga pro so te non la oso bang ko sonik lo also bang ke mane non bang ke sap so ke komme do lo sita la
มันเนี่ยฮัลลักกิแทงวันเพรีอิดอันละมาตีมาซิงเกลัสก็เพรีปอดูกอกโลนันพุตา Aling do ulo pulo tiga sono. Aleng do lo sitami hadi aleng do ta la pu phiri lo sitami amek jang po mati amek jang po la so amek ki prang hut he amek ki prang lo pote opai nang rab do po la so si do kok lo la so so man Aso kiteng ke chok ong pulo. hala so ki theng hut ka phiri po lo Lan bang kom chat lo la so ke phiri ka do ka biya jene mas. ka phiri bang do kok lo hala so pen ka phiri mas he nan puta ka phiri bang do kok Oso pen oso panang tum kai ju dan ki phamen sondo ba so ke theng chok la. usu panang ka la usu bang hadi mane aning reset thona ji than pulo te la pu mane ajo he ajo pe oi dam tha pa tho ma hadi sining ta kang de engke tumon ta ke thrb ta ke jang tho ama si he pe ke cham oi dam tha pulo ma o ni ke phere ong oi dam di pusi la su su ka chi thak do ta ama si ke theng Apang ke theng alam theng ke chok pa do ma. aprang prang ke theng ke chok pot tanang chi than mane che ka phang long he ari la pu nanat ing nang kling si che ka phang long si kok dam ta la nalit mane nalit tum la ke the ke dinga tum do an si tami law and order ra ron ten nang ching wai pi dam ra pa kang sai so dak pa nang sai pi dam ma son ten ni ning ching sam ni pon la Kes e akiso kisung pen det pen api ham phang song pulo ping na tum ke bang thom ri som do la. mane ni li tum long ke ham phang song pa tani di ini ni oh ke cheng ku he di kes e tum tanang lang don lo lang don pat ke tang chi sai don lo he asi da antan ni tum ke gang long ya sam police tum ta police tum si ta anang evan lo La non la kiso phan ke silang phan ke malo nang wan. da anang evan bang ke agari bang ke police tum sinai evan lo Muncul areng e paso kiteng bek abang tua pa net inang alom. sana si dolo Panas dulu. Karbi Anglong Line Protection Committee lapen rong asar rong arat do anching rum pet si puthot phirang ke mai kang nipon lason si chitini phaing koi rasir ke lakhaing koi rasi borjan constituency ke parlo mensing tiso arong along tong sikot pen suri isi MW solar project aputhak phirang ke mai ke phapon alang lituma hin pen phirang ke mai kang niponang koka theke lahenlo nilitum pinila pusona lam theining duk chipak lang nang nidet ji aporlo pima pulotang te kedam tang tarik ing koi rahini ar ni sitami doponlo sitami non pu ar ni anta kemisena lam theilong pon pedera jo pinile thota pherangke amai ing nipon thu ek nang koklo puta nang pachini don sita non apor ke solar project ke parlo along leke Nagaland atuma phansi chojor laplo pusi rongara atuma phan akoi pipon thu lapenan parta 1.75 res per bigha long kilong thulok ke akopai loputa ningje pon pusi nang pachini don lasi pata do ave atuma phan ansita me compensation bangke kadu kawe borjanara da phan anki pipon lap nangji lapen pota to chotum phansi pipon chotji puke nilitum mantu nita chekroi dun thekthi pusi nang pachini don lapen pota dolab nangji puke ahok he alam puta nangchi than don lapen ke dak arong ara datum an ke phan pharo isi lapen phaning koi an baksi do chotji pusi nangchi than don rinti news desk report public tv Karbi Anglong Engkau rapor ni pria cek lo ni paling kau rapor ni nilai tu council long kaumri damhot council secretary sir sim taru nagani ye dona buthak nilai tu ningduk pik lapen ke juno pik athe la solar project kapuri angkang an ke pota dolap lo kusia lang linang pudun te boy fees dame nilai tu marong arat tu ke pota avek tum si ong 80% ke pota avela lapen ke pota ke do tum ansi compensation long labji polante kumal lo lada compensation long lang halat 20% atum silong chot pamba along leki dun beke la kado ka vedam da dun lablo la kado ka veang bong benta 20% atum si pota do cholang 20% um silong chot po la se labang e chok che la se council ke ja ke thege ding atum ladang matha pa me nai nilit ke compensation ahok pera compensation nang pipe polane nilit me long lerang pek contact the lapen ke compensation a rate abang 1.75 lakhs
council so kapatik ben nong 1 lakh vet tame 1.75 lakhs ke ator dupik lo senagi pu bangke nili tum kroy kre lapen ke da fena rong aphan bangke alang litum rehabilitation mara chak elo pusi nili tum beta long dun alang litum han ke ladak solar project kam nai klem lo pone har nane along kapre along le lang piat lo har dak se alang litum pan pado pathak po pusi alang litum chechak pu tangte karbi ka ke ladak donang neluma karbi ke ladak pen thoda nang poma Karbi Anglong pen ke hanse rong lamang kania hanse rong adin ke parlo se parlo la lo nele tum cm banglo lang da cm pen a chingkilo la pen ke cm nang toy si circuit house long ta amor sing tiso sir land and revenue in charge cm la pen ke rite sing hi sir la pen te sir dor sing rong hang mla alang le tum la pen te nele tum rong a sir la pen land Karbi Anglong Land Protection Committee la anching rupet circuit house arlo masinili tum chingki che than lo je kania hanse rong phana son son ke nanne a dim lang pi pa mesi alang le tum phan ke do ke tha ka phan towar me theng lang thik pi si alang le tum phan thik pinang ji pusin le tum jingbai lo la so teng pen alang le tum lam chak nang ji pi do lo to nang le tum nang paklang ma ke mesen alam lo nang le tum nang paklang ke der thulo he kapre ka tum ke mentune pen nang paklang pi elo he pusin nang puru tangte neli tum nang paklang pieta pini arni neli tum phan pini thang alam chak ta belang alam chak nangji pi ga phialam lo neli tum phan ke compensation ta hala pota to mana veji pu tangte hanse rong so ason son hanse rong son ke pata cheta ve nangli tum council so si chini lo neli me thang rong mata pota cheta ve pule pura cho 100% nang bang ben 5% si neli tumarong da pota do chot athai ko people lo pota ve plote pota bunai nai phanang le tuman ana tangka nang yan hala e son phanai hala e son phanai angke ako neli tumarang purun delang amuk a period hot si pata ke pilab lo nang le tum chepon period pu kunna lo neli tum chepon ini ani nang le tum nang cepak lang a report nang cepak lang lo je laan solar project pure rong pata do lab lo pu sida me nang le tum alam the pehali neli tum top jir ben sing pak lang nai lapen lake transparency nai dak per the da mani ma thek long lam nai la pen te ako la chota kali la nyang li tum la project apan compensation ki pg po tangka ko mama pan se ki pi ma nang le tum mane phan hang joy la ne le tum kroi kre la pen la bang ke fully transparency nai paklang dak nai press meet long chota kali ekdom paper media long flat nang ji la pen te neli tum phan ko ppc non neli tum nangkar joteng manang che chak ji ma lage nang le tum press meet pengali neli tum phan tok jir ben sinang bachini nai lapen te ladak project akam nang claim clear plan neli tum phan klar dak pen neli tum phan nang ching vai nang ji kali plan ne neli tum me long le pek thek the lan hello to tang de pini media akorti abutung tumahan dan tambe pini nang tum lam nagiri dun nangkir dun thekot suri akardom mate lakhao nitin akardom nang project koneglo kardom lolo pini arnimi kali busini ni hokpon aphe dak litum mate tongke ilitum Karbi Anglong autonomous council tum kalili kalang lang rong sordum phan la solar project palo kham nang ke bokpon tangkai mon nang pak kompi pini 1,75,000 tu alang tum kipu ke kenang kene ye ke lake chok che alang tum mithang kar bihan ke rai kom phan kali busini tum jongpon thebon athege Foden long punoi Kaziranga along punoi but a whole numunigor along punoi hadake emon dog to the elite madung helong name 20 lakhs to 29 lakhs on a tanka kipido boy vita menilitum Karbi Dak solar project parli along ke labang so poisa long nei but pininil tum katse dak ti song nang dei alang tum si lake nang panong bisi lan emon alang tum si nang pinai lake nilum ke hang nei kali alang tum si Assam land violation ek along da alang tum si kachinilo hala soron alang tum chala litum kiduki lagra bhani tum imek nang bin thik labang litum komentuni litum kroy nei athige alang tum si pini tangka kiduki lagra ram tangka pinai athige alang tum hem dak pen along kre kidam lobute ke joy ke gali hala dak he long le china mile pe non nali tum dipulong name par bigha long hoda ke 40 lakhs along le mondo lasang na nili tum name rong along name naini mission adin sidu daming tulo bolte hada ka tame ai kom nai tum lak ko bagalong le anam chenam ne nili tum elabang so along le lasan thada long le chelong le pute nili tum 1,75,000 5 lakhs pute nili tum napel anala 3.5 lakh paisa nili tum kache ko war hoke lasi lahai bang nili tum chok che
lapen ampar ita me damtang 24 arni saising rong pi social media dong ke upload labang solar project along alam thepatak along ilitum borjan pen ke pahai pon sar surdorong far alang li dakitok junuvik atheke alang li dakitok ke borjan arat tumang ke naga phan longle jor lablo solar project ke par long ke nali tum 1,75,000 kilong ta laga nali tum abahalu buzini tu nang ke nang bok dun tu labang ke nili tum labang so media thengno ta pinrem bolo alang li ke inu resource person pule pure ta henene lo alang li kilip kan sekai bang pulu lason ke komane chainong ki biya munde segan nang alam alang chainong biya munde kali pote pilo ladak kali li kalang alam nili tu hanang bok pon ke lake alang li pini rong ingkoya ara amikar dum han alang li tuning rivek nei dia thong nei athege alang athege ladak kadu ele naga bhan long leyor ke kali budang nang long le gior pe jontor doktor jontorong pi akai hutame hola non tiar jeleng along le alang tum sigi pi arleng thedum sigi pi pini monsing rong pi hot hola dak ko penia along le long hola bengun bari long da alang tum sigi long le gior pini kyong dung along le gior pudam lote arleng the autonomous council kachari tum sigi gior pini tum rong sor gior dei afur mak langoi pini sur rong phalasan kan ne ke chok che lasi alang li lason ningi ber bote alang li handa me tespur rame ki subjilang nama lasi ni lilan ningi thilo tapi lason ni tum bordan ara san kalili kilang nang bok nang ne ni tum longle jorje longle ke yor bote apru nampak langoi kona lo bordan sob longle ke yor koma kangbura se longle ke yor nili tuhan vaidak larda pen van nampak nang lasi nili ning dup peglo lasi lan se nili ningi chotpo lapen ampar hitame non combination ahokpet atangka long letik ke sangsi punili hangdaram si nili labang so media akorte engir teman ke answer kucing ban thai kardon MAC Joni Timong JAFAKA DCMI Phulapen Engineer Badon Tiso Tumaphan Disport Press Club Pen Nong Ikpi Lason si Chitini Phaingkoi Rasir Cap Arni Guwahati Arong Sufi PWD Convention and Training Center Auditorium Holalong Nong E Kepa Jera Jaime Kepa Dopon Dispor Press Club Hinpen Aningkan Bang Tami Lapuson Sai Kimi Keklema Tumaphan Nong E Kipipondo Lason si Pining Surihini Ra Ingkoi Raplian Ingkana Parman Along Karbi Anglong Penta Bangkit Homaphan Nong E Pipa Jerpon Laso Along Lombajong IMAC Joni Timong Engineer Badon Tiso Lapen JAFAKA DCMI Phu Sampri Beatumaphan Henlo MAC Joni Timong Lake Manav Heva Award Pipon Lasonsi Engineer Badon Tiso Aphan Archetic Ahin Jasimet no Thengpi Ki Kim Kelangmi Pik Anong E Pipa Jerpon Lapen JAFAKA DCMI Phu Sampri Beaphan Rada Parman Rongrop Arlo Kam Ke Klem Pi Kachipaduk Pika Joksi Nong E Pipa Jerpon News Desk Report Public TV Karbi Anglong Tindak curulot di Dispor Players Club akun pan alang li niliphan bangso anong i nang paji report adang likum nangkang mai pon lake di kedam tang 2010 pen non 2024 an lon school running bom mare bangso school ni kang pu pen song bom ni ana bangke jangre atum phan smart phan jangre atum phan mane nili ake joy pencil do bachali pon bom lapen ke do thari na bikon bom lapen ke Karbi Anglong di mahas west Karbi Anglong bin mahaso atum pen mane sakti sabra kawe tum han an mak ke ani kan han thega son an mang ke bang pinoi bang phonoi bang kep noi ban thame son si ho ke cheng pen non thame nili son si lang pon bom lo lapen ke ha so lo jo day schooler to mang ke mane sarti avda ko mane garden nu avda ban ta mane sarpura avda ason to manta ake joy pencil admission mang ke pon bom laso posi laso pen lang mesti lang itu di pan bangso anong irang pa jebon nasib putot justru terserah teman kerolo Li la bangso strong ko lang din kon sa apa sedang non an bangke pin ke bang deng bang mesti ka satlang bangke kan pilot tok non tining an bang bangke crazy mane class 11 tenda ingku kon Pardon Karbi culture lapan kancho litum Karbi tum cucini
sitame bang akhe tum mante dak Assam mante India katu ko tum lapan katini abang si Karbi culture lapan kang chuku lapang so nili isi ni alam chini pensi kiteng si 2017 aning kan Rasinja Klam dok Mukalong teng PHM check ben kim nang lo laso pi kim bom ason tong le chete tong ho jambilia lir ben ge kaya deng met lapson ason kim don ben la hai structure true la hai architectural visual structure ne lik kapon la pon kapaklang pon la hai true ben Karbi tuma culture lapan kang chodo tu nona owe tumhan ne lik pachini pen amparta kato ko ve Assam adet akan ke India adet long kato ko long tar bang so message kapale kang tum abang ke isi aning kan bang ka pinison bak paklang gun tegi mene ku la bang so ining kamat hatu la so teng si paklang on so allocation non bang ke ining ke han antu se dolo tapi nge pinir bang so discourse press club pen bang so bota mante award nang pipon bang ke Nelifan isi responsibility antu se paong tulo la pen ke antu se nilita claim kondi fansi ining mata pon lo nili antu se Nelifan nining nangrung pon lo soro parlo doke dolang sitame aningkan wang kapaklang pon bang kisung la peson do tangkam maha kadure la pen ke opranda mesen nai la pen ke la son institution na mesen nai la pen ke lo dak ponan ma paklang donji ning hang la dang la bang so along ta alang litum organizer tum ta lapson ang support lapson ang jokha ining nang kirung na inang nang pathe lapson do nang kerap jetu do nang pening lekhot sitame non donel Karbi festival doji tekelang jon cepati pi pen Rasinja Klam lo adaka neli lasa wai kang ku isi structure paklang ko lasa wai kang bangke lapu neli kir pon lapuen lo aku isi apor hot Karbi tum lasa along rilong dolo labang so along rilong kito hot aning separong lapen ke isi important events dolo la so jone si ili Karbi tum kitok buronji mande history gabe ili tum ke oral history kacethana chimum pensi ban belun tumu pensi labang so culture bang la hai tumu bang pareng bom kasi lasa awai kang la ke non owe tumhan nona generation awai tumhan nili pachini antu se aku itum jitu story mante itum kunapen sikewang ma non koson kunan si nangelim ma labang Karbi ke labang so kapachini dam ni phansi ni kapoi